Tipramothani Sengkurak rok YTF Central District Block Committee rokno tui Kokchablai ke faine 3 May 2022 YTF ni achema sal Palaina Bagwi. Pelekan hambai jeng tini de tini miawa central tini YTF ba bubagan warrior from ni kaisa central meeting sesing ha a meeting o jeng je report mamani faine pini buskang sal 3 tarik tini youth ba youth development achemani sal jeng obno te jeng Kokchablai kha tini Karbook jeng district central block level jeng jot tini oro je leaders je protected BC ni leaders te plus central leaders te district leaders jot phaijak abisingo songo chini jotono samene warriors singke kokaise chini फाइने बसखाने 3 तारिख फाउंडेशन डे नि मेमासा जत्तो जरा chini Karbook आम चाइनि जत्तो सिखला जेबो बाग्रानि सेंक्राय बा वारियास बा YTF तंगाइ र जों जत्तो न chini Karbook तला बाजार आ 3 तारिख दिनिया फाइदानि बागै फुंनि 9 ता दिगिव जों बा 9 ता तो 10 ता बिसिम सकायनि बागै जों जत्तो Karbook कन्स्टिट्यूशन नि जत्तो सिखलानो जों Karbook ताम हिंगा गादिनो जों chini youth नि आसेमेनि सालपालि थिने केग्रा थानिया नरनि आनि जतनि फानो जों फुंनानै बागै एबा जों नरनो कौमुं जाफारो बेखौनो हामबाय के हाइसे जों Karbook साब डिविजन बा दिनै जे डिक्लेरेशन जों खानि मुसुंगो बा खायो जों जे दिनै तिप्रामथानि मेम्बार्स जे तंमनि काइसे वेबसाइट क्लक हा आ वेबसाइट जरा दिनै ताबो दिनै खरां बा Karbook साब दिनै खानि जरा तंनाय र कन्स्टिट्यूशन नि तिप्रामथ थांथों TWF उंथों एबा YTF उंथों एबा बुबु गेदार ट्रिपल ने जरा सपोर्ट खाइ तंनाय र आ वेबसाइट जों लॉन्च खाइरेनाय फेसबुक रग जों लॉन्च अलरेडी खाइजा एबा जों Karbook दिनै ग्रुप र दिनै YTF ग्रुप रग जों लॉन्च खाइनाय आरो जतना हाबै जरा गेदा दिबा हमला तनाय र बा सपोर्ट खाइनाय र बु बागना हमला तनाय र आरो मेम्बारशिप एंट्री खाइनाय बा याबं साबमिट खाइनाय जों कौमुं जाफारो ते गाइसा जों Karbook नाय दिनै YTF नि प्रोग्राम बा आचेमेनि सालो तिप्रामथानि जत सिनियर लिडार्स रगनो जों Karbook बरबा आ दिनै प्रोग्राम बा दिनै YTF नि मछरेलिव सारिखौ जों खाइनाय आजागा फाइल मानजानानै बागै ते TWF नि बजत आदं जुगरनो जों Karbook जाते दिनै YTF नि आचेमेनि सालनि सारिनि जों मछरेलिव फाइमानजान फागै ते केग्रामा दिनबो फाइमानजान बागै जों तिप्रामथा TWF न ते YTF जतन जों Karbook जाफार